Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami tim Yayasan Amal Malaysia, Yayasan Amal Pulau Pinang, Yayasan Amal Kedah telah selesai menyembelih keseluruhan haiwan kurban yang telah diamanahkan kepada kami oleh rakyat Malaysia. Macam kami dari Yayasan Amal Pulau Pinang, Alhamdulillah telah menyelesaikan sembelihan sebanyak 70 ekor lembu dan 111 ekor kambing. Dan Kedah, silakan Tuan Zamrul. Dan Kedah Alhamdulillah telah selesai yang diamanahkan oleh tuan-tuan. Lembu sebanyak 57 ekor, kambing 163 ekor. Alhamdulillah hari ini semua selesai dan telah disembelih lah. Alhamdulillah. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak, ribuan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus mempercayai kami Yayasan Amal Malaysia. Untuk menyertai kami, ada yang dah pernah masuk sebelum ni, ada yang masih masuk lagi. Alhamdulillah, misi kurban kami bukan sekadar sembelihan kurban. Kami melaksanakan misi kemanusiaan. Terima kasih rakyat Malaysia. Moga Allah murahkan rezeki tuan-tuan puan semua. Allah terima segala amal ibadah kita sebagai jariah di akhirat sana, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ingat kurban, Ingat amal kurban. Takbir! Allahu Akbar.